Zanu PF has become a regional cancer. Addressing a rally recently in Botswana, President Ian Khama said the Zanu PF has sent its agents to rig the forthcoming elections in Botswana to be held on the 30th of October 2024 for Masisi. Sanapera mashoko ationa kuti aiwa Zanu PF yakuonekwa kuti ipongwe vakomana. Iri kuonekwa kuti kunyange zvayo nyika yeZimbabwe ine uchairman. Tichiona kuti uchairman wacho aiwa vakomana vari kulead vakomana with the ruling party veZanu PF. Pana pakuri kuonekwa kuti kuMozambique vakanokonzeresa, kuBotswana kutonzi vakomana veZanu PF vatotumiwa kuti vanoriga ma-elections. Sanapera mashoko anoda nyuka panapa. I will not subscribe or like or turn on the bell. He says the same Zanu PF party has been involved in the rigging of the recent elections in Mozambique. He also points out the party's nocturnal involvement in South Africa elections held in May this year. As Zimbabweans, we are being risked to be hated everywhere in the region because of the sinking party that loves to interfere in domestic affairs of other countries. They are the loudest to cry against interference in the domestic affairs of our own country, but they found practicing exactly the same in other nations. The rigging cancer has been spread throughout the region. Everyone is crying against the activities of Zanu PF. They must not create problems for our people living in those countries through their activities in the region. They are no different from those countries sponsoring terrorism in other regions. Domashwa tukona kubuda panapa tichiona kuti Ian Khama anoposta video rake ramuri kuona iro aiwa anyasotora mashoko ekunyasogwadziwa achiti awa Zanu PF ka vakomana vakambomira sei noda kuti takaona kuti kuMozambique vakabva takaona aiwa vakanyasobuditsiwa vakaexposa nawo vakomana the mira mashoko munyasokuona aiwa vanhu vanyasokuvhota zviri pachena. Pana paunzi the delegation yatumiwa zvekare kuBotswana kuti inobvostera President Masisi. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro peinvolvement ye the ruling party Zanu PF. Pina comment section medu kudze mafungiro enyu musano subscribe or like turn on the bell icon.